then some more about Badum TV health tips ewo Badwan so na Malocclusion ya ye di hu nkomo ye nwi ekura so ye hu suspect bebre nti e ma no nya problem enim di for bo ho as aka ho asem ne dey mean say solutions ewo ho aseda ye endpoint homeopathic clinic ne dia Mr. Yonko Honko Shia Pumudin 0244867068 Tina etinedwem eboye oye dental specialist oboye oba enenso ye mu akwaba nkomo no hwe bedi bewie de na nipa ya so o maba wo ha no ebebro wadwen so nti Malocclusion yanhwe courses ade na de ba okay me da say Malocclusion medical ya ama ya started de de wo no okay obi yo ha hu se ne papa ne sin no esoso okay enkola bebre for mo papa sin but ne ma me jo eso nti esen no eso but jo na o de baaye no eso nti be hu se space no ense na start say mo fight for space because obi e pe baabi e de ne ho ahye nti de be ya ne say crowding na obo nse esen na nka wo se nka 4 pe na wa ha no 6 na ebi akọ enimu na ebi akọ eche obi so ho abe hu se ebi afifi wo sino echi ebi so de na ba enimu obehwe top no bo nse se na ebi hihye gam no eho those eno ye niema eya ye de wo obi ho so a ye frɛ no ne nkola ne de stre kiss me quick symbol glass sign enniema no eya no normally no eya awo emu nsem na eya edeba ebi te say cleft palate nkola ne bi ho a obi nsi awo mo no apai to the nose palate ni mo ache nti ama ese no entumi anhihye yie mane ye be fa wa ha no ahyase ne ye ma pacifier no say me ba no besu ha adwen ntesu be fi na no the pacifier she do pacifier is for a period okay say e bia oba de fa wo jo fa ne papa sen na already no occlusion no enye papa dada e na wasa ma ne pacifier no wa pushi ese no inimu no ama na ba wow another example pacifier to say ensa ye no nkwala omo no omo nsa nti tembia ne nsa no ehye ho nti pushi ese especially esoro de no so omo de tare ho na pushi eno no ama na aba enimu nti afi ni ti no nkwala de no betutu ampanyifo de no ebeba no na pushi budget na be enimu omo no omo ketrema no so no bebre na ni si no ebe hihye awie no na ekwan ededem eda enimu ha na bebi ode ketrema no ehye no oyese ketrema temu no nti ofe obeka na siansi so no na ekwan no nti se ke besi so sei no space no aba abeda ha moles ni primoles ni de nka etimi asisu but ekwan nti sa nipa no sisi ano ocha na pure water this or de ko onya na ntwinama eho no de beko ontimi fa ni senenim no seneni nyina nso bia wo de djuma yedi eha na ye de te ade ba ono no ontimi enyusi eho no na another way trauma akola bi yo ha wosa no pa na wa boho ye show the speed especially ye ma meme na wa boho yesa na sometimes enu so etimi sei ye ma no omosin enkola bi yo ha oba no ese no afrafra afrafra but time so se na nka we betu na parents na kom ese no pese muntu se de ahye ne mempe akola bia wo mixed dentition okay our time ebi tu ebi so eba nti du satan no sense na shetantantan okay ono ani mra esimu no ebeye obi yo ha obekọ onko dentist obekọ kwa akọ na yetutu esini bi efrim afi no baby o se ebi aso guide ebi mbehye no emba mbehye ho na afi ese no asay nti these are some of the eniema ede Malocclusion eba okay wow nkwa na bi kra for so tutu omusin eno so timi happen me third born office school ba no osu o se ne class obia sietu aka onu mi sin tu ye entertain bia mi ntu ni sema no nti se parents bi yo ha omo de nkola ne ba se de ne ba ne sitie no shape no kra ompe nti tu o explain ma no e wo wonim de ma de ono pe no wanye obekọ obi so ba jiska obeya ma
because in Ghana mrem ni obi bi say patient right the patient no epe no ye ma no nti obi be giska obetu ama but ebe ha kwala yemfa unsi ama wo number no ene na china nyambo ebeto aso pacho mi number ni 0243 728542 0243 728542. Yeda se ne nso yesua de ochina nyame ya adom ne ye wonkwa yenhia fra 0244867068 na wo prostate na ko check ya rebie hawadwen na ko check mididi afia amankwa tamaklo